Voin hi mei ni thum sang ni som ni pani thole ni ania mizo official channel clear tu le ngai thatu zong ta chi bai vek ule tuna chuan Ukraine le Russia te in do thu thar kan ompuang le don ani Russia in boina dangan tok anma ni wangin Israel a thin rim hle Russia hian ngai dam min dil turani Israel Putin a thin rim hle Russia le Ukraine boina kalmeka Russia chuan dem tu an nei bel mek zela football lam thlengin anram chuan hremna an ma chon mek ani heti la hian boina dang ma chon le in Russia chuan Israel thina tirim hle a Israel chuan Russian palai chu in soifia tu le ngai dam dil turin an phu thu le kowani tur thu an puang chu khelani Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Pathiania Italian newspaper kaltanga ankomna Israel judami te chu Nazi leader Adolf Hitler thisen kayan niya ngai dam thailo inbum na diklo na kalpui tu le hlutna ti bo tu ani ti soin hetia soi chan chu Ukraine President Zelensky hi juda thisen kayan ni wangni nan soyani hetia Russia Foreign Minister Lavrov thupuan an riat vele Israel chuan thin rim hlea reilova changlet ngalin Russia chu juda nam hotu mihlau oman ni tin an khaklet ngalani Israel Foreign Minister Yair Lapid po athin rim hlea Russia palai chu in soifia tura kowani tur thu le ngai damdil ngai tura an phu thu thotan ni khan an puang chuak ngal bok soitong khan Ukraine President Zelensky hi juda thisen kai ani wangin Russia hian Nazi hroi tu pa nen ante khin ni berin langa Russia Foreign Minister Lavrov thu soi du dana po hian juda namte zinga tel Ukraine hi thunun an ngai ni tin soi chuak khelani hemi chungchang thua hian Israel Prime Minister Naftali Bennett chuan statement siamin atong chuaka judami te hi manlaya Hitler hunlai ang khan te khin chi an nilawa tuna hian Russian Ministry hian Israel mi pui judami pui te chu kha hi story duam lo tak mang khan min hel tir le an tumani mihring halrala in thoina thleng thin kha tuna hi chuan political angzonga in beina hi kan ti to pa hun to ani tin a soi chuakani mithiam te le thil chik mi de chuan Ukraine le Russian in do na kalmek laya Russia Foreign Minister Berhetia tong chuak tamai hi amakan tin he hian Israel thina tirim hle dona Israel in Russia in soifia tura ko huna anduang chana Israel in an muloni ngat zongin thil do ka thengang ti hlawam hle ni tin an soi Russia le Israel te kong tam taka in biak na thatak takan nei thina Israel in Syria lama Iran malakna anti thuanop thainan Russia hi anlo betha photo thina ni Israel lamin airstrike an nei don po in Syria lama Russia sipai man ruate ti chiat ani lonan Russian riatir ma sa thin ngeng he a tuna taka Ukraine President juda thisen kaya ni wanga Russia in tong kam deng khong takan chak chuak tamai hi makti tuan tamin thil poizo ka thlen mai an hlau ta hle ani tin Ukraine le Russia in do na kalmeka Russia President Putin chu aduanga thila kallo waina thinrim hlea NATO ramten hena Ukraine chural thuam petolo tura avau nuwa po NATO lam hian ngai poi molovin April ni somni pariat sang ni somni pani po khan aral thuam US dollar makta duai zariat man hu zet mai chu Ukraine hena thon le in mei ni khat sang ni somni pani khan heng ral thuam te hi Ukraine an thleng le ta ani an ral thuam thon te chu heng te hian ni pakhat na M113 APC zahni panhina Javelin ATGM zanga pathumna Switchblade 600 som palina M77 Hot Wizard som pariat le amu sangli pangana Mil MI17 som paruk M113 fully track wheel armor personal carrier APC hi adang lamna soyani lawa APC ni ma se 20mm autocannon Stinger le ATGM missile te vuwa thayani M2 Browning machine gun vuwa ni boka tuile khomwala man kop thayani nge ani mi panhi khalchi ni in sipai som pakatranga som pangathleng apur thai boka kongpa ngaya chuan darkar khata kilometer somruk pasari point paruka chakin atlan thaya tuyai ro chuan darkar khata kilometer nga le point pariata chakin nakalina tol thei thungani APC tan chawa man nilovin command lir thei reconnaissance lir thei le armor cavalry assault lir thei tan te man thei ania achunga hian flamethrower po avu thei bok command le
reconnaissance vehicle manani in radar vu thei ani bokani abang le achung vela hian aluminium alloy somni pariat atanga somli palia cha manania silai mu pa ngai laka chuan passenger le crew ta tan ahim hle ani tuna Russia le Ukraine in dona soitelin in dona hrang voice somthum pali ma chon to ani heng ra thuam ho hi Ukraine sipai ta tan chuan alomom viau don ma se President Putin atan chuan alomom lo hleang ti hriata Russian Air Force ta chuan an air-launched cruise missile nuclear warhead kezi zanga pai thei ho chu man thei turin anun tir ta so maya heng air-launched cruise missile te hian an ramri Russia pelmi alawin Europe ram hian ka phanual maya caliber 3M40 supersonic cruise missile le KH-47 M2 Kinjal hypersonic ballistic missile phei hi chuan Tu-22 M3 atangin an kap havekani heng ba ka hian KH-32 supersonic KH-55 subsonic le KH-61 Onyx supersonic ba ka KH-101 te chu thlona atanga kap thei tur missile ala nei nual bokani P-800 Onyx KH-61 hi ahuam chin toy berin kilometer zariat thlenga kap theya a warhead po paite berin kg zathum ania akal chaklamero match niatanga thum dai ani thungani engpo chuni sela ral thuam lo om tham tak chu ani tareng reng tho ani heng air-launched cruise missile te hi Tu-95 MS Tu-16 Tu-22 M3 Su-34 le MiG 31 ke atanga ka chu thei ten nitlang puya aphur tu thlona ina phur thui le an ka phla thei don nin an soi Putin a hian nuclear man ngama amang tak don ani chuan heng missile ho hi intercontinental ballistic missile le SLMB te ain aman masak du ringan tam hlea kezi zathuma tanga zanga nuclear warhead in na tho hi an ep don haulawa sipai le sarkar hun poimo ka nan du thu samania aphur tu cruise missile te hian an target hi an thel palpoin metar khata tanga metar thum bakin an thel lo tlang pui hloma chuero thil poi thamani lo thung heng thil te ani awang hian NATO lampo hian air-launched cruise missile chu an nei ve thawa Rafale jet fighter ral thuam pai thei zingami ASMP athat zia te po kan threthe ome jet fighter han soita ka chuan Slovakia chuan Russia laka Ukraine te invenan MiG-29 nei chun som pariat te chu Ukraine hena hlanan remti thuan an soi vele tabok henga wang hian indona hi ala top mai don lo ni poina hriat thei ani chuti rualaro chuan Ukraine le Russia indona kalmek ma se Denmark chuan Kyiv an embassy an khar leilok to chu an hon chun zom don ni in Danish foreign minister Jeppe Kofod chuan asoya chu mai ba ka France US le UK te point Kyiv lama an embassy mi poimo then khatan da le don bok ni nan soi Ukraine in Mariupol atangin mathanem tak an thir chuak Ukraine kho chaklama longchol na mun pui Mariupol steel plant atangin civil mi za chuang chan chuan ni thu Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan pathiani khana soi UN chuan Azovstal plana te chan chuan na hi kalpui ani thu mai na lo soi to a International Committee of the Red Cross chuan civil mi te chan chuan na thona hian an tel thuan soi bok Russia chuan planta civil mi te hi somriat vel ni nan soi thunga Ukraine rama omzui du lo te chu UN le ICRC ayo te kota hlanan ni ti soyani UN le ICRC hian civil mi engza chiange an hruai chuero an puangza lo thung Russia and Ukraine run nuwa mi sangtel than ni towa mi makta duai tel chu mun him lama an tlan cheto bok Mariupol khopui le achengte din mun chu cheto hlea President Zelensky chuan Azov talom te an hruai chu thule Nimin Khan Ukraine thu nei na hnuaya Zaporizhia a hruai thlenan ni tu thu asoi atum khatna ta ni ni chung chu in ka hai hloting taka manania civil mi za chuang thiar chuan in mei chia tele no pangte chu thiar chu ma sakan ni thu asoi Nimin Khan civil mi da thiar chuan nai an chun zom le bokani US Speaker in Ukraine atlo US House Speaker Nancy Pelosi le US Congress palai te chuan pathiani Khan Ukraine khopui Kyiv lo in Ukraine President Volodymyr Zelensky and Mua Pelosi hi American hruai tu Ukraine tlo tu zinga ranking sang beralania
huai sen taka zalen na in nei theina tura in bailet na wanga lom thu lo soi tura ron zin kan ni in dona to ma chuan in lama kan tang zel don ti kan tiamani tin Pelosi chuan President Zelensky a hrilani khovel ram zong zong te tan an thu cha puang turin Kiev kan to ani America chu Ukraine lama nget takin kan tang zel dona nena kan chan ma lo chuan kanom rengang tin Pelosi chuan Russia President Vladimir Putin a che dan chu ram hoi thil tiang hi la chalina dem thu a soi Zelensky poina Twitter a an ram thu nei na le in pum khatna ven himna konga apui awangin US chunga lom thu soina hata langa an tho ho na mangin hnen an chang ngei don ti a soi bok Ukraine sarkar in Black Sea along cholna le Azov Sea along cholna an khar thuan puangta Ukraine Agriculture Ministry chuan nimin khan Black Sea le Azov Sea long cholna pali chu Russia lamin an thu hnuai ta ka wangin khar ani thuan puang Mariupol long cholna Azov Sea long cholna Berdyansk le Skadov le Black Sea Kherson long cholna an khar thu soin sarkar thu chu chuan Russia na control te hi neilet le ani ma chuan khar ani yang ti na puang ani sarkar chuan long cholna khar chan hi longkal chua le lu passenger phur tur le bungro phur chua le ramdanga tanga lak lu tur om lo wang le him tlan na tur ani tin thu chu asiam ani Ukrainian President Zelensky chuan Australian news program a minute somru set thu soin Russia in Black Sea thu hnuai vek to wangin long lu le chu aphal si lawa Ukraine chuan grain million som ton a hlo don ani hei hian Europe Asia le Africa ram then khat grain supply an mu don lo wangin ei tulama har satnan to kang tin a soibok April ni somni pariata Ukrainian longlian in a voi khatna ta na port of Constanta Romania tangin vaimim ton singsari sang khatathon suaka hi Russia in February somni palia bayatanga athon chu masak berani thu port operator manager convex chuan soyani Eva Bartlett Canadian journalist in Ukraine chungchang soichuak Eva Bartlett Canadian independence journalist Middle East boina kumtam takcham chila an boina chanchin chui thin tu thuka chang hi ilo puang teang Eva chuan Donetsk civilian market Ukrainian force na lai pui manga an ka chia chuan Syria le Gaza hmuna in beina min ria chuatir ti in tuna Ukraine le Russia te boina chungchang a soyani Donetsk Kyiv thu hnuai hmun pakhat market pakhat chu ni nga ni khan Ukrainian force te chuan mai taka hmun hi tangin lai puinan ka pa Ukrainian force te chuan Donetsk People Republic DPR mi te chu bain thi panga ba ka mi somni pathuman hliam thu puan chu alo ni to din Eva hian a soiboka kumria te mek mai Donbassa Russian ethnic te bayan ni thu hi khothlang mede te hian an pho chuak ngai lawa hei hi an kalphung ani tin a soibokani DPR Healthcare Ministry thu puang tu chuan Kirovsky districta textile khik muna kan unaw te bayan ni hian amuna pali thingalin ambulance a hliam te thiaran ni lain pakhat thibok tin a soya journalist dang pakhat chuan market lai pui manga ka na muna taxin kan pana ruang pani lo let reng ka hmuwa ruang dang te chu seng hoyan ni towa mun sang sanga thi sen hmu theiani thilya chenual bokani tin Eva hi a hril Eva hian Syria terrorist te chetna Eva hian Syria a terrorist ho chetna BBC a ziaka athelu an chua du lo thule amun ngeya BBC reporter ten an mu ngei po anua BBC article chuaka po sarkar poinan thu hoi omte po beiturin an tir suak ve thoti nan ziak ta dai ni na soibokani anu kharnan kan beng ti war tu atan Ukraine le Russia in do chungchanga mithil chik mi tena nuclear manga Russia an baingam lo chan dia langan soi hi an share chuak te ang Russia rampona death hunt tian riat thi na kut an ti mai Russian hawin perimeter tian ko thin hi Russian ral thuam dang lena te khin chuan ral thuam la le riat lo ani te chiam lova amai ro chu mi hring thil lo siam to zong zong zinga chuan thil lo om berle khovel ti top thei om chun ani he death hunt thi na kut ti mai hi ral thuam anga kan ngai teng kemo silai ningot lowin mi hring tel lo ral thuam le ko tu le control tu computer ani zoka aral thuam le ko chu Russian nuclear ral thuam sang chuang ani thina kut death hunt hian Russian nuclear ral thuam zong zong a controla computer ani angin
nuclear ral thuam hmanga Russia bayani le ni lo hre thaya a hriat theinan thil na sa tak puak thut tlei chunga tanga hriat na khol seismic meter nuclear ral thuam puak atanga radiation ron chuak te na khol chi hrang hrang a hmangani nuclear hmanga indona thlen chuan bitum le tum masak ber tu chu amel maram hruai tu te an ni dona wangin dead hand computer hian nuclear ral thuam hmanga Russia bayani ti a hriat rualin sipai ho tu tele ram hruai tu ten hena signal a thonanga he signal hi hun tiam chunga chan let na ni lo chuan dead hand hian tha chimit an ni to anga in ka na tur an duan lok na rama Russia ram chunga nuclear ral thuam zong mangin phuba la don ani phuba lak dan tu chu missile ka chuak anga missile hian nuclear ral thuam dan a mun hrang hranga signal a thon chong hnuwa mihring in rol ngai to ran palawin nuclear ral thuam ho hi anma ni le anma ni in automatic in anom na mun atangin akap chuak mai don ani Russia in rin main US in a nuclear ral thuam nei zong sangli borvel mangin Russia ti chevek ma se dead hand na om wang hian Russia hian phuba alange ngei don thawani dead hand chanchin hi thataka thuruk vonani wangin Russia sarkar chunga lal berle nina sang chel ho point an thakin changbik lawa chu wang chuan hei ba khi thu chiang hriat tura lawani siamani hun takpo hi hriat chian ani lawa Russia in communist azom lai USSR ti ani lai le US ne na ani nepna Cold War hun lai siamani ti chu achiang phot ome amai ro chu angai tu chuak tu le a design tu po hriat chian ani lawa then khat chuan ti chiat thei ani lo nan dead hand hi computer pakhat chia siam ni lovin mun hrang hranga dar computer tam tak anga siamani an ringani ti chuan ram dang ne na in ti boilai chia ti nunge entik lai po ti nun ti po chiang chi lo boka Russia sipai ho tu lal lo ni thin te soidan po ai nang lo nualani ma se he computer siamani chan chu Russia ho in US in nuclear manga abai an hlo wangani ti chu achiang hle ani Russia hian nuclear ral thuam sang ruk zan hi somnga pasari anei neya soyania ti chuan Russia sarkar chuan nuclear ral thuam sang khazali somnga paruk chia ka chu athayani ati thunga ma se turam ma in an nuclear ral thuam ka chu athaiza dik tak an soyarin om lo wangin sang khazali somnga paruk ai tam chu engtik lai point kap chuak thei turarin anni heng nuclear ral thuam phurtu missile te hi an tho chak ema wangin ka chu an ni to chuan ti top thei an ni lo le ngala nuclear ral thuam le bom siam chuak tu US lama scientist ten nuclear ral thuam zaringot po manani po in khovel pum puile achunga cheng mi hring zong te hian na satakin kan tuar donani antia heng nuclear ral thuam atanga kang mai chuak khu le leivung kilometer tam tak avor chho nuwa thlin alo chem kul don awangin a thatel ni sa mu ani don lova nuclear ral thuam puak atanga insiam radiation awangin heng leivung le khu te hi mi hring hrisel na ta na pui hle bokanga nisan li don awangin haya chin thei don lova trama ta don ti chu achiang hle ani bogruak atmosphere po khoi chiat ani don awangin mi hring hrisel na ta na thalo khopin ni sa lo lan hnuwa khualum don boka nuclear ral thuam zapon khovela ti chiat ne to don na kalaya nuclear ral thuam sang ruk zani somruk pasaria sang khazali somnga paruk ringot phubalak nan man po ni se aphubalak naram mai pia khovela mi hring om zong hi kan chimit lawang ti asoi thei hau lo mai dead hand thi na kuta wang hian nuclear mang chuan Russia hi do ne rual lo ania ram dang tan bei po bei ngam chi ani lo ti nan ziak ani ole khati zong kha Russia le Ukraine in do na kal zela thu thar kanom puan thei de chu ania mizo official channel clear tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan lo me